عند الفالنتينو تياي واشترالي بوكات فيوري vera sabiħ. Cheers. Ġitelienek sintu! ħaġa oħra li ġratilna, ikkanċellawna train. Made it to Antwerp. Mela, zommili, għetlek mux tikolili. Xi ġmiel. Red, għat-tema. Il-Valentine's Day, Happy Valentine's Day. Għand il-Valentino tijaj. Lum both work from home. Konna lucky li Valentine's Day ġiet f'ġurnata li hija work from home. Kif qed taraw hawnhekk żejjin tnaqa tal-Valentino. I mean, dak to be honest ma kunx naf fejn nagħmilhom. Tfajthom hemm. Imma ħanurikom dalodu qomt kmieni fis-6:30 biex nagħmel din it-table setup bħala sorpriża l Daniel u għamiltu kaxxa bil-favorite sweets tiegħu u Daniel il-bira ħassa nitfa' ritratt nasal mix-xogħol u xtrali bukket fjuri vera sabiħ u tant kemm kien kbir qasqat f'dal-vażun u għamilt vażuni uħar żgħira u hekk ignore the monitor għaliex qiegħda xogħol ovvjament u għandi l-kod fuq l-screen meħe. Issa nitfa' ritratt tal-bukket kif kien hekk vera kien sabiħ. Ħanurikom naqra x'għandna għaliex daqt bħalissa 11 u għadna ma ħadniex breakfast għax ħanagħmel brunch, so llum ħansajjarlu naqra I'm going to treat him u għamilt Valentine's menu. Hawnhekk. U għall-brunch ħanagħmel pancakes. Għanamlu platter ta' frott u hekk għandi taħlita kważi lesta. Ġest qed nistenna li jsir naqra ħin. Sabiex nkun nisebda nagħmel pancakes għax Daniel għandu meeting ukoll. Super excited, Daniel ma nagħmlu xejn super fancy għal Valentine's Day. L-aqwa nqattaw flimkien. I mean to be honest, Daniel nagħmlu special things mhux just Valentine's Day biss. Meħe, just another excuse to spoil each other. Nibda nagħmel it-taħlita tal-pancakes. Jiena tiegħi my choice of pancakes bil-blueberries. Boom. Yeah, that's not healthy. Very high in sugar. Daniel, bil-Nutella, banana u brownie. Hello, għastajt update minn l-ewwel. Ma ovvjament konna xogħol sa ma vlogjajtx. U issa ħammorru l-gym. Għaw Daniel. ħanamlu session fl-imkien illum. U ħanimxuha. U ħafna kesħa. X'ma ġibx il-kamera. Peace. ħanamlu push day illum. So chest, shoulders, u ħanamlu naqra core naħseb. But we have dinner planned. U also dak il-pancakes vera kilna. F'nofsinhar. Spiċċaw vera zammewni. Asqabodni xejġu illum. Pancake fueled gym session illum. Valentino tiegħi. Hello, back from the gym. Ma llum vera kont bad vlogger għax literalment kważi ma vlogajt xejn. Qabel ma mmur naħsel. Għax rejt Instagram u murejċaw. This was the gym fit illum. Intim ukoll bl-aħmar, ovvjament, please note li dal-leggings jgħandina għaflaf ġa kienu għandi sewwa, ma xtrajtux apposta għal Valentine's Day, minix dik it-tip ta' persuna jien. Issa, emmur naħsel, mbagħad nibdew l-ikla ta' Lejla u naħseb ħanilbes naqra, ħanilbes libsajjena. Ħatilbes xi ħaġa inti? Uwejja. So, jħan l-bes libsa għal-Valentine's Day ġalbista u ġarajtuwa. Jħan bat nurikom u xaqot namel make-up u just ħan il-bes xej prezentabli. Here I am. Xej, tabar minna. Just il-bist il-libsa li kont il-bist fil-vlog tal-aħħar date ta' sahra. Bil-band kol meta Daniel għalli li snifdila ma l-lumma li ħriġ tamel għada.
Hawnhekk il-mejda ħriġt l-imbit ħanfara naqra Daniela telesti xi ħaġa u jiena ħanilħaq nibda il-platter. Platter insomma xejta barra minna u kull ma ħanagħmel il-biraħ xtrajt bagett u qattajtu hekk u vera qiebes. Ġifieri naħseb ħankisru snilna biex nikluh u kelli garlic butter friżat ħandelikom bih. Imbagħad għandna old cheese, naqas sabbuġ dan jħobb is-sabbuġ u da, oh my god, jekk toqgħodu l-Olanda, da l-ħamis, l-spicy ħamis tal-Bertine, vera tajjeb. So ħana nibdek, imbagħad għal-main dish għandna il-prawns hawnhekk, jew shrimps, ma nafx id-differenza bejn prawns u shrimps. Gotcha. Ħanamlu aġin bil-gambli insomma. Għandi it-tadam, il-ħabaq, l-imbit li hemm fuq il-mejda, żejt insomma, chili flakes, bżar melħ, naqġobon, garlic, ovvjament. Fl-aħħar għandna l-fondu. Ħanistenna għal Daniel l-essi xi ħaġa u malli jidħol fix-shower nibda l-platter. Rrid niċċarġja l-kamera, imma arana ahi! Jiena l-estate tħalt fil-restorant ta' Letizia. Tal-Letizia! Ux Letizia jisemmu. U fuq il-menu. ċanna fuq il-menu. ħadna l-branch dal-ħodu. Slash fl-ofsinar. Branchu. Dinner għanna da. Starter. Main spaghetti con il-gamberi. Con il-gamberi. Dak xitel jienek sintu. Ja, vera naqambit. Tisma xanna dik kif il-Taljan tejba Kemmu maħmuġa tazza. Dessert. Cheers, Emily, cheers. Cheers, hey. Cheers. Nobok. Thank you. Sick. Anke jina. Tajjeb. Oh my god, kammu tajjeb dal-imbit. U vera jfuq ma li għamil teket. Jina tam kemm li manħu birra li dal-bott iż-żajra nħossu probabli. Ħankajn li manħu mbit. Asna fl-ħar darba laħat imbit. Ejja ħaniklu ħin. Ma filmi ħajċin insajjar għax chaos imma lest il-plat. Data Daniel, għandu iktar fit-taġen. Sajd li xtaħseb xif. Ara wiċċi kem ġi aħmar. Jija. Ma nafx bil-imbit jew bit-tissi. Presentations tkun aħjar, imma it's fine, it's fine. Photo session għandu. Tajb ġi l-gambli. Għadwiħed, tajbi. Tajb ġi ta' I mean, tidu mir restaurant tiegħek imma vera naħseb kellu chili flakes imma. Dejjem nagħmel l-istess ball. Somehow jekku. Vera disappointing. Good morning, bonjour. Goedemorgen. Kellimhom naqgħem minn stram. Anyways, it's a new day kif qed taraw. Ħamur Antwerp illum. Ħamur niltaqgħu ma' Daniel u l-boyfriend tagħha biex qiegħda Belgium. Ħamur niltaqgħu magħhom hemm. Il-bieraħ wara li ħadna l-laġin kellna knockout. Inti knockout mhux jien. Ma kif is-sovarnem. Guys, bażikament jiena vera ma nixrobx. U vera kont li ma nixrob, like l-ħar darba li xrobt, dak l-Aperol Spritz li ma tantx jottax cocktails. Illa kemm ħajjajda. Kemm ħajjajjat. Eftaħ l-lok il-recording. U x'kont ħanejt? U żewġ ta' timbit vera raqduni u il-fondu ma ħadniex kollox vera kilna. Anyways, qegħdin fuq Sprinter, ħaġa oħra li ġratilna, ikkanċellawna train għal Antwerp. So, bħalissa sejrin Breda, u minn Breda rridu naqbdu train oħra u ikkanċellawna train. So, ħajkonna naqbdu sija wara, so sammurru nimxu sija Breda. Mmurru xaċ-ċentru naraw xem. That's the plan għallum. So, inkallimkom problem għajda meta kunu Breda, jew meta naslu Antwerp.
الtemp not cooperating ikraħ Għana fejn il-tiġi bxie ta' silġi la borra. Maybe to Antwerp. Jgħidulna sa fil-comments dejjem jieklu daw. Bala, għajkolili. Leħ, mena, zommili, għetlek mux tikolili. Għabbaġ, kemm minn tħanżir. Iwa ġibalaw. Saqsejt għal-verdetti għajt. Ma ġaħad doqta int. Xieġmil. Kemm vibe differenti u siti fil-axija. What's the update? Asna f'meta l-ħar li vloggejt, asna f'meta konna Ruben's house. Tal-waffil, hija tal-waffil. Wara li ħadna l-waffil morna nħidu kafe. Ħadna cappuccino, di Denise, by the way. U kemm domna ngħidu, ħsibulna xi sija ngħidu għax vera kesħa u bil-fors trid tiġi tisken naqra at some point. Insomma, issa sar il-ħin biex mmorru naqbdu train, ħamorru lura dejn boss aħna. Feeling very full, vera kilna, imma dik il-waffil li tjeb ħaġa li kilt bil-ġimgħa u għettilhom li vera l-nejn l-om dwara u t-met all expectations, 10 on 10 kienet. Għalkemm kieku preferejta ma ħattix bil-ċokolata u ħatta bil-powdered sugar, għax imma kienet ma too much. That's the update tal-tissa. Wow. U fl-axħar, għedin fuq train, for a change kellna delay issa ta' nofsija, so nofsi nofsija ktar tajt id-dar. Mħalli issa m'għandniex tipo waiting time daqshekk twil biex nagħmlu sprinter lura d-dar. Imma ħana il-vlog hawnhekk illum, naħseb li il-vlog għada, issa naraw. U fil-video jitla Monday d-darba vlog Sunday, ma nafx sa naraw jekk tarawh Sunday għamilt xi miraklu u l-ħaqt id-ditjajtu. Se inkellimkom għada.
Hello. Illum il-ħadd u l-ewwel darba li qed inkellimkom illum għaliex ma sibx ċans nkellimkom. Għax kienet quite a packed day, kif rajtu mill-naqra clips li ħadd u li hopefully irnexxilhom jagħmlu sens. Bħalissa xi 4:30 xi ħaġek u ħammur naraw film ġdid ta' Marvel Captain America. Suppost, ċoħe, xtaqna morru on Friday, imma it-2D kien kollu sold out, għax għana ma tanċ nħindu għostu morru naraw 3D. So, dak ħajkun il-weekly movie ta' il-ġimma. Dal-ħodu kif rajt, mort nħu kafe maħba tijaj, ma' Natalia, ġiri kun semmejta. Imbat mort nġri, kalli tipo long, mux eżat long-ish, ma' 8K fil-plan, insomma, u mort nġri ma' najri, xsid ċari, so ma tanċet nider put together, I'm sorry, rix nġali ta' xemx, għax kif rajtu, it-temp blu li ma konċet nistennija, ma kellix ideja l-lum ħajkun temp sabiħ. It was a very welcomed surprise, naħseb tejda, ma nafx. Ħelbija ħafna meal prepping, l-estate il-lunch u il-breakfast tal-jumej li ġejjin, u mort nixtru kol dal-ħodu, u provajt nixtri l-affarijiet għal-ġimma diħla u kol, mux eżin the coming week imma għatora, għax il-ħamis ħamur Ruma, għandumu 5 days, eżin including the traveling days, so ħajkolna carb overload, ġifiri dil-ġimma irrit niprofa nkun bila għal in terms of deficit. Fil-weekend, ovvijament ħabba l-Valentine's, morna Antwerp il-biraħ, I wasn't at deficit, naħseb probably kilt at maintenance, not sure. Imma, I mean, it's fine. Vera, kont kontenta li l-lum ħarġet naqra xemx, għajna sama blu għax il-biraħ Antwerp. Naħseb damet xisija u reġaw ġew sħab. So yes, u suppost issa, annoyingly, il-ħamis ħatitla temperatura 14, għax ħantilqu ħammur Ruma, ħatitla temperatura ħajkun għaw xeba xemx. Looking forward li ma jkollix għalfejn il-best puffer jacket kull jum nerġax. Qed inħossni jisni m'għandi xejn nilbes għax dejjem bl-istess ġaketta. Allura l-outfit ta' taħt ma tidher qatt. Għannu jisan komplu mexin u ma nafx nkellimkom x'is-sinema jew wara biex ngħidulkom x'ħsibt jew x'ħsibna insomma mill-film. Dawn wieħed mill-postijiet favoriti tiegħi ta' Dejn Boss. Meta tkun ix-xemx speċjalment ġmiel. Hello, back home. Wasal il-ħin li nagħlaq il-vlogaw għaliex għandi bżonn nibda neditjah biex hopefully nitfgħu għada. Sorry, no Sunday vlog this week, minflok ħajkolkom Monday vlog. Persi kien weekend vlog, ovvijament ma sibx ċans neditjah biex jitlallum, ovvijament, għaliex s-soltu kun ġatfajtu u ħanalqu hawnhekk issa dal-ħin. Just recap ma ngħid fuq x'ħsibt fuq il-film. To be honest, qed nibda ngħajja daqsxejn mill-Marvel movies. Qabel kont big Marvel fan, imissa tipo there are too many to keep up with. U tipo tittara dak is-series, tittara dak il-film biex tifhem wieħed. Illallu, fetħet fjura. Oh my god, għanuriko. Illallu, fetħed il-fjura żgħira tarawhom daw. Fetħed din. Kemm sabiħa. Anyways, id-devjajt. Getting a bit tired of Marvel movies, to be honest, u l-istorja kienet naqra repetittiva di ta' Captain America tal-lum. Probably xorta mur narom ta' imma għek mux l-nejt li kien xil-izbaħ film li għatħarri xebek passoltu. Għanibda nidisi tal-video, nipjana daqxejn il-ġimma li ġeja u hopefully norqot xil-10 għalli xadaret n-um kmini għaxxol. U also, next Sunday, ħanitfa video fuq, nitkellem daqxejn fuq il-karriera tijaj u nwieġeb xi mistoqsijiet rigward xogħli kif sib xogħol barra u anke forsi affarijiet relatati ma' software engineering. So jekk għandkom xi mistoqsijiet intom hawnhekk fuq YouTube ħallhom li fil-comments għaliex ħankun nistgħu nweġibhom fil-vlog li ġej li ħanibda nifilmja ħada. You can look forward to that. That's it. Nhar il-ħamis Ruma, irridu nippakjaw ukoll u nlestu u hekk. Ovvjament nkun qed nivlogja, so expect a room vlog dat. Dak kollox minn għandi, skużawni jekk kien daqsxejn boring dal-vlog, inħoss li dal-ħarfti vlogs it-fajt kienu daqsxejn repetittivi, ma nafx x'jien bisset narajek, imma sorry jekk ma kienux daqshekk interessanti, hopefully ma tixbawx tarawni. Għandix videos daqsxejn
differenti fi frar u f'Marzu hekk. I mean, this is my real life. Mhux ħanoqgħod nilagħba bħalli kieku għandi ħajja differenti meta m'għandix. So yes, a very realistic weekend in our lives, I guess. Avolja mhux weekend normali Valentine's Day u morna Antwerp hekk, imma you guess what I mean. Il-lejl tajjeb. Grazzi għal darb'oħra, tistgħux tħallu like u tagħmlu subscribe u narakom fil-video li jmiss. Ciao ciao!